Mensang mau korusia kriting sang koros te ran mau an mensang sawa sojuk on korusia me ban touta second jame touta apan japer oi ban kapakap awyuto me ban yang ya o mensio wa coach kan la balap kalangan en Komwi sepatro to remoni marang kaun Sises sekasaba kalangan kiang kamu sabul mau limpa kong kit rahnwet ran kap kamu makatun kosane yang kit sengkak memor Yeyas pan motromi nan marainan rahnwet sekasaba kalangan kiang komu nan marki kan kotakan kaun wiaban nan lango samba yet sekak patro de bangko promuyo lukurang komu katengkak karonge puegi sang ne boson kaun Sises utama katun wiayang kitir pon lupo seale dir makapan tepatakan sekaka ima koto lukur yang komu kateng karonge kit ni tuonam kateng Wia nan marki kom katun wia coach niya sa otro kom katun wia papa. So sa kalangan kiyang komo ino koros melelen yeyas en sapul mo masan nanat maur seperti sang komo sa kapakap kiyang komo marain rahnwet kito marain kap kat kito marain kap kat kito nan nganet ho Lord sangkak receive and believe tama kom katun masani tama kuprang kotan poita and poita nanat maur kasalatak sang kito Lord songan mata kante sang school kante sang buya patria kamelel makaite kupromoy mesoja minana sabol mo masan kawit kich ngayon saraw ran korosakan man ka school gi ran korosakan man rongorong sagan mek waksang bengit o duela kamwe yeyu kupromo yo Lord sanane kamwe orenat memor sana nei kamwe ipelianta dengan trepel ikausu ngen mat ngen Satan so jampungo man ke lidere kan lidera kapukapukan Kauno korospan men rong korospan men maur kita maur makauno kasanete mauren kapayata mauren limbak mauren poita mauren pewedi. We bless you, we love you kaprayang Komwi glory honor and praise on Komwi o Komwi kaleb ni marang kaun Jesus muyat kaunat sangkamor amen hallelujah. Kasalilia maingko kalangan kiang Kauno agachin mweidohng ke child ang kakpili wiupanan ang Bible study kalangan kiang kumail koros makotstar share patik sharen po koros ang kak touda ang kak payaw daw kipanamasan ng court okay cheban sujamen mesucharong kan so koros ya mesucharan ngen saud Agan biyayang child and demen Bible study, biyayang child and demen wrong, child and deb kodo, child and derin sa nongoki. Okay? Ap kupurang ko, so kupurki komo yung chang Bible study. Pwede chan mela nan tip, mela, pwede chay sosa. Okay, komo yung ngoy, pwede chay pwede tip, chay sosa. Chan chay kin sarawi chay sosa. Chay soja wewe ki Kauno. Soja limba ko ang Kauno, soja ka melele. Lau Kauno pan sohng kecil sapul kalangan. Lau Kauno pan pono sa ekcelta. Akcelan pan kakosota i. Okay? Kahrehda. Iramen kamay chamay panini kan makang rong masa nanggut pasang Irail. Rabang kan rong apu kapakap kier. Rabang kelebla rabang men rong. Rabang kelebla rabang men. Kawai sin video kan rong Kauno pan masa nong Irail. Okay, Kauno ba masanong Irail mongyong. So share away. Alright. Mensangan ranet iban yung kecil katokela chay gitaray title wasan Dahkot Mwomwohdiso. Katokela chay lesenan ayo apo menenekislal. Okay, menenekislal ayo ko sayani oralap ata chay lengkak yurong away tayo Mwomwohdiso ranet ba nekiskala lewe. Okay? Me pitcha Irail Dahkot Mwomwohdiso. So child eupanarayo Mwomwohdiso ye kalaban Christ de paluaran Christ. Okay niya karasayang kecil ramas paluario ma songan parts songan kokon to memia ita momon Christ songan kokon to memia. Iban watakong kecil nan Madui isak wano, isak bayo. Irail sapeng patohwan. Okay? Pidada kaun Sises isak Irail.
tamar mas ndaki hisi so Irail pa sapeng Irail sapeng okay kan patohwan me Komwi Sohn Sounpapidais okay kan ko saya Elaisa okay men Seremaia de soukohp ko Jesus kay namor Irail aku mail ismuk mail wiahki niya Simon Peter sapeng patohwan kamu me masayaw sabul mangkot yeyas Jesus kajin sapeng masani met pai ko Simon nain son pokai dege naramas makasaleyanguk melel potet pues samay makatkat nan lang arimet yindayanguk pokowa Peter paibalap eo uban paibalap wat ibang kawata ay mwomwohdiso o mela sotra pang kalawedi okay mela pan sotra kalawedi so kayon point te iraka sampanan tami ap chawata kata Jesus itidak Irail ismar mas intakin tuan ngoy so Irail kikila tamar mas rong armas intaki out masani aku mail okay so pita ko ang kachaila ang kamuyo ngoy nan Bible study word aku mail tak mail intaki is ngoy so mong koros sa sapeng karakter en pita na nan porsak ken kopurur nan me koros mau patiat so pita sapeng ako sayame kamu me masayaw sabol mangkot yeras tame Jesus masani met pai okay met pai pueke kamarain was to ko sang aramas kasi yang wrong amana ko saya kamarain ko sang ren Kauno karata point kayo memen kakela kayang kung kachali karapana chay bang kapunga Kauno Ansou koros pokoknya yang souleng ime mweidohng okay amo panay na ime kailong kinukan pueke kom yang souleng Kauno saik mweidohng Irail okay Kauno saik kiyong Irail kamaraino Kauno saik kiyong Irail kalangano so kemudian yang souleng kemudian kinmin yang Bible study nan ngena kemudian kai ta karanta lalaut la nan mo poson Kauno me mweidohng Kauno me wiwian mekot itu an Jesus sama sani okay met pai kareda omo kapai omo kalangan ang Kauno panan so koros patabat Lord I thank you for my faith okay kalangan kiyong Komwi ay poson kalangan kiyong Komwi makapantipaikan kalangan kiyong Komwi kamarain kan makamukatun wiahki niya so kalangan pangkin yeyang atay mo ran koros chay pang bonasa doon masani so makakpen ko tong Kauno okay so makakpen wiahki so eko saya bombay balapwat ko Peter bombay balapwat okay tamen ta paipala pueke koutial me kapateyo koutial me kapateyo eko sang ren Kauno okay karda komuyong ngoy chanana revelation of who God is chanana wiahki is God is Jesus mana yasa ni ay watak yasa atani amana patangi te peni yasa sang ni koutial ban kamarain me kodi sang rea okay pamapan pen mia chay koutial ba arya iwasa Kauno pam build ako saya bombay balap wet ko Peter ibang yatay mwomwohdiso usotra mela pantoke kokolatra okay chay wiahki erme ngoy to ngoy aramas me banalete koutiala pang Kauno sang ni kamarain nen ren Kauno ore likilikin wiyata mwomwohdiso pang godi boy okay ma Komwi aletier koutiala pan is Jesus likilikin katangawe mwomwohdiso pang godi boy karja kasampal kasampal pueki esok masan lang warang kopon kumail pon pueki amail waraki sapol makalangan cepang watak na wiwiaryaw kamarete ngene pong koros kareta tatong ko koros according to the context and ni scripture mi wat kata ako sayayang pita pueki kamarain wana ko sang ren Kauno mi merem ko Peter tompay palapwan okay pay palap chela sayer me chang pueki mi kamarain pan masa ng God
Karena kamu yang kelan nan sapul mamumorin souleng kod yalen kod bangko san ren kod. Based on tame truth ye masanang kod. So ko saya soja mela bangkawela. Soja udingan tepel bangkawela. Kasampal. So ko saya momotso. Isme bang yata momotso Christ kaya kecil. Christ me bang yata momotso kaya kecil. Karena may ban soja ki yang Christ ay more. Soja ani ki kod yalaban who Christ is. Orya ay tato ko momotso ban in vain aban olam mal. Ibang wiani aramas. Okay, saban patohwan saban itipak saban wado win God. Aban makaden tia makaden aramas. Alright. Nani pro isak rajik lemau. Imekare ne Christ aban kachtiang sampa. Emasani yang God. Kom soja kajun kupurki mayrong o kisakisen man. Po paluareo mekom kajun Kauno pangya. Okay? Kam sojo ko purki kisakisen mayrong. Ceban rong way nang katete maring. Ragan mayrong kiyang Kauno man. Ragan mayrong kiyang Kauno man. So cebit bang wata katame. Mayrong o tame uya kataman ki char mas meritipan. Kamakelera el so po nchan man so chaka kamakeleta tipanaramas. Okay, so coach pakela samba. Kataroto sapul mayeros. Pecailen kak. Makalegal tapo kita. Ncau kelep makalegal. So janjan ramas makalegal tuwa janjan Christ. So janjan man makalegal tuwa janjan Christ. Ncau kelep worthy. Ncau kelep para ko konang. Ang kamakala ramas. So peng Christ masani. Kom kacin kupura kinya mayrang. O kisakisen man. Po paluareo. Mekom kacik oh. Bang wata kata mawain sansal. Ima Kahrehda ne Christ apan kacitong sampa. Masaniyang kod, masaniyang samo. Kom soja kacun kupur ke mayrong o kisakisen man. Po paluar eo. Tayo paluar eo kecil. Okay? Paluar eo i. So kisakisto i kisakistong kecil. Okay? Kisakistong kecil. Makom kacin Kauno bangya. So ongi uya palware ko tong kisakis lare child. Ongi child puralang ko child mayrong yangi palwara child ka. Okay, so monia pe uya one tame child uya child mayrong ya. Mayrong ko yo ko sampal ye palwara child ka. Okay? Nan Roman isa kriya uyo. Ariyay ko puwag rocken sabol mangkot kalangan ong ketrail. Iwiya pakpak ngit wet. Ong kumailan may tala paluwara mail kan. Puyan wiyala men mayrang mamor. Mesarawi o kaparan bangko prangkot. Okay? Met ye sangan kautak melel mukmail bangken wiya. Matawa mo? Chail ko wi sarawi. Cai katan ki o yang sarawi te o ay momotso mo. Okay? Magcaiban yeyas nan masanang kot masani mweidohng. Masani ako sa itong kachali iko sa yan ngit Paul magas kasi ya iko sa yan ngit puya ke rakan tuwa terin kalangan ng kot. Cai mimisilin nanti ba kito kalangan. Cai mimisilin nanti ba kito po na pantipachail ka. Masani songan tirin kalangan wa. Ori ay paki. Ningit menlaw. Okay? Menlaw. Muy tala paluwara mail kan. Puen wiyala men mayrong mamor. Magarata ka mo yung ay banip sa paan. Chachukak yang aja chon saraw. Japan yang aja chon saraw. Jasaik mweidohng Christ aja mamor. Aramas kinta tawa jip sapali mweidohng Christ am maor. Mes sarawi. Yamo mana saraw ngen saraw banci ata po chain. Ngenen kot potlong rechel. So ika ko saya ngen sarawi. Pibang wawn ki ngenen kot potlong lale murena yip sapal. Okay, wiyala men mayrang mamor sarawi yo kaparan. Yamo mana kaparan. Ayalulo ngotong sarawi as kaparan. Ay mweidohng Christ ay maora kaparan. Imapuk saraw masani. Amana ramas tipan.
Ragung kutong Kauno, nanlong pon paranda. Okay? May sujali ta Christ ngay kutong sarawi es chokaparen. Kutong yay program. Kutong yay wiapa. Apos chokaparen. Tama kaparen ta Kauno may ban mweidohng Christ. Mweidohng yan. Yay ngay yung mamorseli Kauno wialar sabol mangkot seri. Child chon Bible study chay sukonong namanongki. Meman namanongki amorin solang inong nutuk kakaon. Meman namanongki amorin solang ngayon saut lalaut. Peraning sampa kakaon. Okay? Yamu mo na chay ba namanongki chay morin solang. Okay? Chay wewet chikichik. Chay mini yang Christ so chay char. Kahrehda chay ba namanongki chay men okiyaki selimit chay solang. Satan mo. Satan. Okay, ngayon saut magunwiayan chay le namanongki. Ta chay pa namanongki. Po i kamoro ma chay la le tiar. Okay? Kahrehda iwewen so chama kakita wen yoto maso cho pangpukada lobu. Lobu wan kompan mentaki la is mentai Komwi. Kompan mentaki la is makoro kang Komwi. Po kita komangi. You on your way to heaven. Kom go way nan lang. Okay, so chama kakisang Komwi na wan Kauno. Komgeleb. Okay, so Dahkot Mwomwohdiso we were born again. Mwomwohdiso we get pwiniyo magopa na rape sapal. Okay, believers, warakan Christ, disciple, so nitawen Christ. Okay? Kung kamangkoro ro kaya ramas kita, oh puinin saraw yo, solang korusya ko ng anran puinin sarawi. Pwede grabanip sapal, nganang coach ba mamor lalarail. Okay? And follow Jesus 100%. Chay bani taweng Christ, chay bang kasanedi. Main count Jesus, Komwi may count, Komwi may soukohp taweng Komwi. Tumyata de, tip, emen. Miya pak sa pungalaw yata, tip tami ba miya pak mang kitipaikan. Pak mang uda gogowe. Okay? So la karyaban tip tuwa chay may saygip sapal. Imamor ki karyan tipay may ipudiyo kay talala. Okay? Church. Mwomwohdiso kay tek dami matamatawoyang Christ. May wiala disciple. Okay? Mwomwohdiso kay tek ayang lugur lang Christ. May wiala warakan Christ. So tuwa traban, kusan iyo mor, kulan iyo mor. So, sang sidu kasambal. Aramas man katan gi souleng de Sohn Mwomwohdiso enaniki. Kayo aban totally committed on Christ or Lordship of Christ. And so may ginuya kapakapen alita Christ. Iginda irichungong ko mo wani mo na imor. Pwede kita kichel. Chay ba mweidohng Christ and katlong o kaun kichel ta. Irichungong ko mo wani mo na imor. Kom katlong lolly. Kaun yata. Okay? Pwede ka krichungong Christ ay maur arijamo angoy jor kakaon. Okay, so two different things. Is my Savior, pwede krichungong ay maur akatlong lalay appointed paikan, and is my Lord. Okay, Savior and Lord. Lo kaya ko wapasang Savior to chay kamelel mag Christ makomorpay. Lord, imo yung kakaon rangkoros. Okay, so Savior, you my Savior. Intamu yan makamauryala. Mapayniya sang nantib. You my Lord. Ran koros. Tama Kauno kupur perenki me cebang ka perenki. Tama Kauno kupur ki celang wiya me cebang wiya. Tama Kauno kamelele me cebang kamelele. Okay, so tuwa ima chay Lord, ima count. You will count. Okay? So saan si duwo apan personal. Chun sarawi man apan wiahki la Kauno asong komoro account. Wabang kamititong tuwa jaban lalabot nan Mwomwohdiso wasa may kanyang papa Kauno pa. Okay, wasa organization o the puinyo o the kaminimini wo. Aban lalabot lang Irail ni tuwa na lalabot ang Kauno. Waban ngongki tatokang Kauno kapkapel sampa. Imagchaikin kalongki mechaikin yang kemairang. Okay? Kak sejawewe ki ismo mokan
Ikak kaidek ay momotso Irail. Apse kaminimin puegi atiutra ngen. Irail ataraileu atatiuton momotso apat kamele leutra. Irail pak sawas kakian sawas. Tipil sujana ren pak sawas mokit kita pui kilang wana rail tato kakian sawas. Beso sansi luwa kasambal. Iban wiahki Kauno ay Kauno ay songkamor ngay lalapotong Kauno. Iban lalapotong an momotso kan me puli yen papa lale. Oy bilban yang. So a personal momotso wat ya personal pengoy o local metuja wasakan wasang kauda wasa local wasa mechai Tupanayo kan o universal to nan sampa ikak support tatoken souleng kan mewawak perangkot nan sampa. Okay, so i moment pagi Christ so terma matawa komo kelep matawa Komwi matawa wasama ko mion o matawa sampapon karena moment na papa Christ so trabano yun momotso chor chor si kakian sawas. Okay, kakian sawas kakian patrong pogita God is universal. Epit me koros, wasa koros. All right. So, church, the momotso, winin aramasyo, me sold out for God. Okay, sold out for God. May bang ko saya momotso yoma, momotso ng Christ, korusya panip sapan. Sangat wamparono kodila lelseri rapan asa may sapal iwewen ngeno apan sieta Irail porengkap papa Kauno ni tibak. Okay, ansa mencai bang korusya sapal Sohn momotso rapan alialuna anointing of God. Anointing what kikedi. Okay, kedi. Okay, kasarawi. Semua kasarawi kecil Kauno. Chay banalialo nan anointing of God nan masamaso kedi. Chay langgak papa Kauno, chay langgak kautokongi, chay langgak papa. They will witness and win soul momotso yome. Ipsapal, jawe kan koros ipsapal rapan men kalok o rapan men win soul rapan men wadok more kan ren Christ. Iya child target. Dia child kendo. Okay? Ime chay man kotoke. Mak chay kan mayrong. Pain pilikan o pilkowe. O nga mission. Puegi ko prangkot. Chay len wato aramas nan bueyo. Okay? They will actively proclaim and demonstrate power of God. Sohn momotso pon. Kay te ka pastor ko te. Samoro ko mawaw. Sohn momotso pon rapan operate. Rapan tatok. Lelseri. Kakapakapi aramasumaw. Pagkita same spirit. Okay, magchel chorus yung wiahki chon saraw chorus ang ipsapal, chorus kak mokit ng kisakisang Kauno. They will feed the hungry. Chay bilbanchang way ponal, chay bangkachapandi aramas metubak. Okay, to a child relationship ang Jesus abang wakitala abang kasaleta linganan momotso. They will heal the sick aramas sumaw. En kakakchang akilay mo niya. Koyo, komunyo ngay pa matawata Kauno. Chaba matawata magchakak release. Chakak kataraway. Maula. Tun sumaw. Okay? Aramas sumaw. Chay pa nosa. Mawasang kao to kananim saraw yo. Chay pang kapakapti misumaw kan. Kahit ka pan sa sumaw. Way rakak chay nananchiyang a chay kao to konnak. Eh! Apan hiling o bang uya kisong kao to ko. Chay pa nosa. Kauno kat wasa Kauno mentoke. Okay, raban deliver and cast out demon. Ansou mengen saut mia wasa so chelibil kom katia kom bamangi. The Christ in you, Christ me yeyas lalaman. I me answer. Karita kam bang porwe ni mo naman. Okay, maso mo ponpe. Mia pak sa kokowejan mo naramasangan saut warere. Kita magoto. Kata makoto po kita rekon reklang rasa. Rasa isme sapol manggoto rasa isme so. Karena cai pan nanjiang kakela kala acai le wong Kauno. Pengen sa kanan masang ke cai la. Okay, earnestly seek the kingdom of God and His righteousness. Sohn momotso.
Kaidak cha John samarokan. John momotso pon. Oli bujak sarben seri. Rapan ngongki kuprangkot. Mepan wia kakaon. Mokitin momotso. Okay? Kuprangkot. Hallelujah. Imakarata aban apal tolul ong niya chay ka school ki Dahkot Mwomwohdiso aramasaman me sojib sapalen wia Sohn Mwomwohdiso ongi asay mengkot say kinja chapre ong kitail chay bang ngongki en yang Sohn Mwomwohdiso me yi kiyang Kauno mo. Okay, so every person meliki Kauno puen Irail Kauno Irail sangkamoro ro udot kita rencang Christ reip sapal or wialar memberan Mwomwohdiso. Okay, wialar to melel and Mwomwohdiso. Nan karyang current walu limau. Emasani riatoko semen kumailen asa. Okay, Paul mamasan semen kumailen asa tama kalanganan court. Kachin wiyayar nan Mwomwohdiso kan. Nan Macedonia. Irailinen chiwo kila. Lokolok laut kay melelong Irail. Abrail peren melaut melel. Imenan Irail samoma. Rakasaleta ar kupur sapan ni mayrang meraken wiyata. Pwede ngoy ipen katete tuwan Irail kita wan merekak o bilaut sang. Okay? Attitude tuwa sangan maurin souleng pukanan Macedonia chajon repaiswat remenyang kiwi. Kiwi wan Irail kak Irail bil nanchi yang laut sang. Okay? Ngit kiyang kit sen ale at kisakiskan o yang wia sawas ong souleng en sudakan. Rawiyata mepukat laut sang mese koporoporki merapan wiyata. Pues mas mweidohng pen Irail Kauno amur ong kit. Okay? So I pointen ma. Tamara wiahki, tamara wiah, kayo mweidohng Kauno Irail mawar. Akoriora papa seli Kauno. Ni Irail papa sapol matun tatongkan. Ni Irail wiah Irail tatokin Mwomwohdiso. Imekarita inene na apal. Aramasaman me unsafe. Aramasaman me sojib sapal. En katanga Mwomwohdiso, ten yang pukonan Mwomwohdiso, ten yang chon sarawi. Okay? Papan aramas mo songon papa Kauno. I karapan amasani. Kau tongkingen. Ngenenta ngeneng Christ. May bang kasaya mapalwarang Christ ma. Apso ngeneng Christ. Bisa kiyang palwarang Christ. Okay, so anso may ban mweidohng Christ ay maur ngeneng Christ. Kach lalaya ay kakiyang palwarang Christ. Imo mo yan. So masani Paul pingo saya non wasami ap chawata kata okay bakigin matawa crazy giving to jagagilar wayo magakak agabili nogi ti tagabil nananchiyang en bil sipalala sangan aramaska abang kakadram mia maray limbagong Christ mia ma Christ wugit Irail laro mangen no makamkamak Irail pero yu tatongin limbago poson. Okay? Kahrehda Irail papa Kauno ar Paul ko siya rawiyama puegir kayo mweidohng Kauno Irail mor amuriara puye papa kit. Hallelujah. Yawan lingan. Okay, so itipagan na chay papa Kauno egosang niya chay minimin pa na egosang niya chay minimin yung Christ o minimin pa na nampunga chay. Kahrehda Satan ngen sao tatay lemunjiji dami akin koyud atangki souleng saminimin I karapa wame Jesus masani kilang bitter
ko Peter pon paipalap wet po ko dial pan is ngoy ibang wiatay momotso sotra mela pang kawela sotra mosan mela sotra mosan Satan sotra kapugupung sotra kapal pang kawela okay ebil kakwado nan poson makos ko saya personal to echa aramasaman me ko sayang puegi yang mahal ni kiti ko diala pan kaunon tampal waramin pan mela nganaman maur okay so kechal John momotso minimin panaw imi pang wado itibak ena chay papa kauno minimin yang Christ minimin yang metikan riwa saw me Satan kin koyo watak karata at child pan saminimin kan Einenen mangay magchestyo ibsabal. Einenen mangay magchestyo mamorki nganen court. Akchela puye papai. Okay? Nan Roman isa kriyaw payo lilimaw. Sangan kisakisen ngen toto mia. Ap ngen traman. Makin kat kita kisakis pukat. Okay? Sangan alan papa ko toto mia. Kauntraman maramas papa. Ako sa yangen, ako sa yaksakisin papa. Ako sa yangen, ako sa yaksakisin papa. Okay, ngen sarawi. Okay, miya ramas, miya ngen sarawi. So ako sa yaksakisin ngen, tama kisakisin ngen, kinikiyang kachal, lokaya toror. Vision, metuwaja kotial. Gifting of miracle, metuwaja kisakisin, manaman. Okay, kamau ya laramas. Healing. Sakis kaima. Kisakisin soukohp. Okay, kisakisin ngen mo kan. Kisakisin papa. Ime fivefold ministry. Miko sa yayo. Evangelist. Songkalok. Pastors. Wamparon. Prophet. Soukohp. Teacher. Sompatak. Apostle. Sohn Sounpapidais. Okay? Papa mo kan. So kisakisin ngen kisakisin papa pansansal wasang kaudak. Pansansal. John sarawi. John nan molen. Korrespan operate lale. Ime masaniki. Chais chuka soiko wiahki. Temen kaunta choro wiahpa neutra. Pueki kokon kaima towe metoto aman mokmokit na nakisakis. Okay? Ang kit wasamasigin sarawya ansa may pilcho kata me miya kisakisen soukohp pon night serikan you encourage nanti yang kapakap wang kot makauno pul me ko trem kosai okay kosai pogida aja kisakis kawo pasang tami ka kuya kom chuka kuya tama kom ka kuya is chuka kuya so chay panan kisangon mata upukak chay katanggung chay momotso pumawam parono kelep awya pa choro ator Arya kemelar poitan John momotso pon. So jaipan wow pana nan pungachal minimin pana mweidohng amanan operate and babakot na nakisakis. We can only serve God best in our gifting. Okay, jai kakatra papa Kauno ni salat ako ni itibak ni songong kisakis tami katkiyang kichail. Karita yeramen ko sa yaangay so troyo so Komwi aman Kauno pulme ko tremi. Okay? Megoten komanana chokata abali ka Kahrehda mawasa kom kung sansarawiyan icharay kemela omugisakis kan mokit rapagita iwasa makapokauno ban tatongki tami apul remuyen nanepisos payo isa kweno aripan sapulman manaman kokonakan en palwarwat kin sonamau pana o paluar unsak kin chang kepana kokon koros ariniye wew kokon aken wiya poisa miyap chokos ko sayama ama naman kitrail wiya babakot niya poisa tuwet niya akatre bakak te akisakis paluar unsak ko bangkairta may bangkos ko sayang momotso okay at momotso masa mweidohng amanaman operate and babakot na nakisakis orya unsak kelapan momotso pamia okay loud la
Rajigriyesak lemawa. Ar kumail kesela mail likamakan. O amanaman kumailen kin lokaya melel on ria soulang. Pugitail koros wiahki palwar choyo. Ren Christ. So ajay pukon soulang. Song koros makaite pidada Kauno kupurango ajay puko ka mela. Ajay puko ka udi. Yaramen kamkamait. Yaramen kamkamait. Ngay turin soulang. Momotso may banda. Turin momotso. Stili pilipili yata. Ansa minta momotso. Kamde mo albay. Stuntinta momotso. Nikos ko saya momotso ang Christ. Minimini ang Christ. At chocho. Magchay bang break away. Break away to a choror pasang. Makailok mi Kahrehda choror pasang. Ako sa rengen out. Amay choror pasang po emen plant church to a wingo drum parala. Amawa ko sa rengot. Okay, so tama ganitam to a child mowing yung. Malikin limpak. O kapayatamasan ng God. Sitem patohng. Jamanda athlete rofici. Aman wamparong ko sa niya momotso. Igo do inda. Ipanyang Komwi la. Ipanyang ala Christian Mission Fellowship. Yet. Ari, at pastoro ya wiya sa ikanan nek. Ikanan kela tame mong kasayapon. Walunday kalangan ki kodon. Ikalangan ki nang menyang kejala. Abus cepanali yukata. Puralawa sa kagodo sangya. Peki yang amuan parono. Okay? Pogita. Marama sa manalugi to sapong. Abang pitoy ki sapong. Okay, so arama sa alugi to. Epunga makalagal Kauno paraneto. Aleta. Masok cepan men welcome megot. Mesota sap mitanggot wasakes papangodong kaway wala. Papangodong kodrop. Pwede ngen mo ka, ngen. Mencay ngaskas kuliki ng puksaram. At child pay ka kay te karamas. Ngen. Ngen bagin tiyatar po naramasaka. Poran. Wiya sa likap ngipeng. Nan momotso. Aki child son. So napali tatokang kot. Chay pang wiya nito ang kupurang Kauno. Okay? In order. Pag child momotso ang papa Kauno ni itipak. Child pan minimin ka pa na pepol. Pepol mo kan karakter ng God. Tuweta mo kan imepit Kauno kan mo. Akamay yape luwak lingar aramas mo kan mengen sa tatongki. Okay, so pepol. Mak tuaw Elaisa. Maurumail en maawan sa koros. Tuweta sol. Wukmail pangkin pepol pa na nampungamal. Tuweta sol. Mowa mon wasan wata kasaya. Takatapan sol na mausula. Okay, so takatapan mo yung ngoy ma suta namata icha chamba mol. Suta nama puen katapong mongaw. Okay, so kasaya morumail kanan mawan so koros. Chailan kolokol sol patrail and maw. Akin sol kan kayawinan mongaw. Sol akan preserve mga pwede matanganola. Okay? So, chay puko kolokol pa na pepol. Chay pegartong Ministry of Reconciliation tuwaja kapungalara mas mong Kauno. Ap kaitang kapkaparawi mon. Okay? Sa minimin. Kayon Tesalonika limawi saksilu. Aro kumain wawno ki Irail. O bilpakong Irail ni melel. Puya kita tok merakin wiyak. Kumail pil an kipana malaylay nan pungamail. Okay, body of Christ at peace. Prince of Peace. At na child Kauno nan markian malaylay. Nan markian pepol. Para ta sa konang tolul. Child ang ko doon sarawi cha child menpi. Maurin mela maka. Okay? Child ko doon sarawiyak child. Akamaya to child anana tolul Sises. Okay? So masani chailenan ke malaylay nang punga child. Amay sa pungala koros na nilawi punga ngayon sa raw yaban kasaraw dinan nganewi repent mak yap choko sa isapon de mak ay mong yung sapong child mas check mo yata deep. Apan sa nganen coach ma-control, ma-count ang mga yan apaliala deep.
Okay, in order to minister, nan maurin souleng, chay sudranane self-centered, Pag challenge the dog, itipak, niya chay papa Kauno, chay sudranane self-centered, wedra ruproponga yatra. Ayin senamau, ay payamau, ay pungkan, soukohng. Soukohng. Pagita, chay pang koyo chama-chaman, mimimunan paluarang Christ. Paluarang Christ, ni ay patrong ermechikan, ngay chay yusin kokon, patrong paluar chikan, mawiyata kokon lapto. Kahrehda sukak self-centered. Self-centered wedra ay pung jorpan wiyawi. Insene jorpan wiyawi. Okay, mo kan sa chamamor ka kokon mo. So isipang wata kata scripture ka po, yung tema sa malar, yananan, naklaki sa kriyaw po Sunday school, wiyawi. Okay, so, child more na itipak niya chay papa Kauno, child soukohng self-center kayong pointo. Self-center met wedja ropo ang atra insene. So scripture nan Roman Isaac riyaw Isaac. Roman Isaac riyaw Isaac. Nan Pilipay riyaw silulel payo. Pilipay riyaw silulel payo. Nan kayong pita limaw. Kayong pita limaw. Mapuka koros ako saya chay soukohng papa ke court. A child self-centered, that child irirong at traping child. A child pung a child insenamau, a child kento. Okay? Korean song and ramak chelanana kemesang child sujanana and gapon maso. Matamatawa magchay mausang mechikan. Okay, matamatawa magchay mausang mechikan. Okay, aramas, okay, chun sa rauragan, kasawi ay patangkan o Irail kin matawa may uwang Irail. So may man uwang. Is ngoy po yan uwang Komwi. Okay, so may maniwang. Ama masa ng kotra sayra mo more. Tatongki. Yaraman mall. Tatongki. Okay? Masa ni we must not puffed up to a Japon masoda. Matamatawa ay masang laba. So pakyo. Chay songa choyo. Kalangan ng court. Mawiyama mo child machay wong kapasang. Okay, so kayong current payo wano lalisu. Kayong current payo wano lalisu. Matoko-toke child there. Der matamatawa magchailan masang mechikan. Okay? Sangan eo magchailan ban asa magchailan itipak na ng chay papa Kauno chailanana pair the burden sa others. Pwe aramasaman mamature te kelail te mamor kilimbagan court na maurin souleng abangkan men sa wasa mechikan. Kalesia wanoriyaw. Okay, kalesia wanoriyaw. Pairing one another's burden. Okay, wasay men sayar mepit nang kono bata mepit nang kono bata ni tuan melayar sulugodo ketail sawas seker sawas eu mela belap chow yawi so kumailakan me mia amay panenay mela masal mail mak masas choyakar kay deksamenen wiyata sa barak apsis chugun wewegi so Mia son pakay riyaman nan administration and Kauno bata. Daphne o Queenie. Daphne Yansan Santos o Queenie. Queenie Ebel. Okay? Sirabang kinaleti pakay. So koros yakak pakay. Pakay tongera. Irabanin chungi ata kilang irap kapade po yung kaksansal. Yung kaksonamao. Okay? So pakay ko meman men pakay kiya melo anane sawas kilang serapen riyamana. Pokita ay mong yung menjailen sa waspana. Ay mong yung imen Bible study ya pang wagita lang momotso. Hiyay kento. Chay pang kawait kimasa ng court o chay pang wagita lang momotso po. Como yung ay momotso. Kaya pang sotro abang pasan tapong poson, abang pasan tarin ng sarawi, abang pasan tapong limbak. Okay? Kahrehda mailakan memiyoyara may mela wiyawi sa sodra yakar sawas sa chuweweki child dur amo member kan koros kenyang Bible study child dur kilang member kan at taulier 4,000 okay so what ki child dur so mamia mela pagita imen pair one another's burden asa man chay kung gutong wasang kaudak laba sa umaga bilpakela kami niyang kapakapki laba miya pal so chopoy na naran chamen donate poen laren. Okay, laba miya amela, chamen yang sawas amela. Imo me. Chechuka pongi chor ko child mer panasang sawasakan te ananakan makapkapil ki child. Okay? So you make our diamond sansal wasa. Meman me miya
amela. Ari men pakair ke pokik chailengak. Iu ko panakai tempil men pakair ke apa mau pakair ke. Ap to ketong serapengko. Sonia jbangkin kelang kita karusia kelang. O chopa nalale. Melau chopa nalale. Melau practice. Nakambilkin wrong pakairin melakan sawas kita chalayo chalalimau. Kagen poson. Kauno pa ni wrong kakuwa mo kamkachin buyaw apang kalautela. Taba bang kiyang Komwi bang kiyang Komwi omo poson laut la. Abang kiyang Komwi moyongan men kiwe. Ko sa yaya na mayroon sa chibang kapreyang tami ko sa yaya ro. Chabang kan memorgi principle of the Bible. Chabang memorgi tama buksaraw ka school ki. Okay? So serve one another in love. Serve one another in love. Nan so na isak silu silisak payo lel silisak lemao. So na isak silu silisak payo lel silisak lemao. Kuya melawale ko njingeta pues solar time. Isibang watakata. Kayon Tesalonika silu isa kriyaw. Kayon Tesalonika silu isa kriyaw. Kayon Tesalonika payo duaw. Kayon Tesalonika payo duaw. Mapuka karos ko saya. And limpak me pasa na chay papakot. O limpak me pasa na atay sa wasa me chikan. Te papa me chikan te na chaliang gawin sa wasawat na mwomwohdiso. All right. In order to minister the pagchailan kelail te itipak na child papa Kauno nan mwomwohdiso kachailan na kakela kala member taken. Okay, kakela kala seek to strengthen others. Kakela kala me taken. Imakarate ko saya irangkapan. And so making kilang night seri kante liya kante wola kan. Okay, memimi panat leadership. Ikilang Kauno chapter tatong Irail. Oh, pokrail taporan ka koirta. Laut sangnya. Okay? Kamu leaderman ko saya rayo. Kamu leaderman sa Kauno ang susong amo mature, amo koyak. Po liki kamu na amo morin souleng. Kompanmen Irail magoto murkan eban koyak sang kamay. Aban kaya wayo ikininda. Stand on your shoulders. Okay, tama kam gadun wador rangkasinan. Pon tama kam wador wiya laut sang. Pogida chay papa Kauno, chay siya na puritila bileo Jacque. Okay? Iralakan met siyang door motel, they bear the burden. Ako mo to siyang para-paran giyap. Ang papa Kauno pa ang pililila, sang pogida, kamaludo, pon posono sacrifice, mayrong, and may kayo met siyang to momi. Imomayan. Alright, so once again, yes, scripture kan, yayro kan, magasalayang niya miyanane sa wasameti kan, purang kailan na naray poson, episos payo wano. Kayon Tesalonika limaw isak kayo. Roman isak payo isak tuwaw. So iban wadak Roman isak limaw lal wano. Roman isak limaw lal wano. Akachin masani. Arkod metapin kanangama. O kakelapan lalatay. Again, kaminikin kumail pana. Lamalam choyo. Niya mailkin kalimangi Christ. Okay? Good child. Child chon momoso ter. Okay, okay, my Catholic. Okay, my pros. Okay, my Christian Mission Fellowship. Okay, my Lefrium. Okay, my Assemblies of God. Child minan wata. Okay, chay minawat-awat bang prong wadak. Arkot metapeng kanangama. O kakelapan lala child. Akachin kamini kumail kipana lamalam choyo niya mail kin kalimangi Christ. Achay lamalam neutra anana control by ngen. Atan ngenong en sarawi. Okay, atan ngenong en sarawi. Ngen sarawi ko saya rime unify us. Ime kapachay kichay panare in Christ. Otan achay momocho kan work pasang. Achay kamelel kan work pasang. Achay wiahki kan work pasang. Apan sa magchay libugingen. Chay sabal pongenon kaunda. A program in God. A ngenen court. Kahrehda otan achay momocho so law yata. Megot. Chay wangi. Chay papa Kauno pa. Apo solar wiyata men samenemen. Kahrehda so cha un mwomwohdiso.
Praise the Lord. Iban nagewasabwe. Iban todaran sirikan Sunday school. God is good all the time. O ni marangkaon Jesus sabato doremi sakasaba kalangan kiyang komu sabun mamumasan. Ikapakap kiyang komu ngen sarawi komu ngatin sawasa kawasak komu ngatin sawasa. Do the best, oh God, me laut sang wanay kapul komu ngatin kalangan may bilpok so te lelo Lord kalaudela. Kapise chikiti. Koras me banrong rabang wewegi. Kalangan kiyang komu sabul mamulimba. Komu ngatin kupuro kapayata ton Bible study. Bebolan ko tiyatapon sabul mamuyarmas koros. Was I'm returning from, oh God, Nanwin, Bombay, mainland, Japan, Iran, Iraq, Italy, oh God, South Korea, was a Corussia around the globe, was a memen Bombay mimia, some pagan kuprerai, kakelakan ng Irail, John school kan, John tatong kan, penene koros, oh God, so what dong kamu sa pelianta udungan tepel, ponarail maur, ikapakap kiyang kamu koros mentions what, kamu kengkacang karani, broken hearted. So ranggak lukur yang kamu yang sawat, kalangan kiyang kamu yang gatin sapeng, sekapur yang kamu yang kapeng, kasapa kalangan yang kamu kaun Jesus, mewiyat kaunat sangkamor. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Share masa ng God, share masa ng God, korusiana na rong, kapiti yang Kauno. Bye bye.